Bukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nasekuseni kuyinto lenkulu ukuthi singahlalisana kanye kanye kule hlelo likhulu kangaka. Sithi the daily bread egameni lika Jesu Kristu. Ngiyathokoza kakhulu ngibukele ekhaya kuhlala nawe nasekuseni egameni lika Jesu Kristu. No matter ukuthi ungibukela kuphi, noma ungibukela usebhasini la khona uya M17 mhlambe ungibukela usendlini yakho embhedzeni wakho la khona egameni lenkosi. Eda ungibukela sewuvele use-officeini lakho la ungibukela khona. Mhlawumbe ungibona nje usemasimini la khona ngabe uyalima wena lokho noma uyafuna. Ngiyakuvusela ekuseni egameni lika Jesu Kristu, igama elinamandla, igama eliphakanyisiwe emhlabeni nasezulwini. Ngathiwa onke amadolo ayaguqakilwa kodwa amathi Jesu Kristu yena yedwana inkosi egameni lika Jesu. Nasekuseni mbukele ekhaya ngithi angene ngelivi lemandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngikhulume kakhulu ngenzaba yoku-overcome the flesh egameni lenkosi, ngoba umbhalo waseGalatia uveta ukuthi inyama namoya kutitsa egameni lika Jesu Kristu, uthi ngeke ukhone ukufeza injongo tenyama namoya kanye epha bese sokuthi Paula lo mtimba wami ngiyawukanzaya egameni lika Jesu Kristu, angiuniketi lengufulo lokufunako ngenxa yobukhulu bekumesaba uNkulunkulu. Nanamuhla ke mbukele ekhaya sinenkinga lethi sisakholwa sisamdumisa uNkulunkulu, simakholwa sigcina sihamba sifika esigabeni nakhona si-overcome inyama egameni lika Jesu Kristu, singasakhona ukufeza injongo tamoya waNkulunkulu egameni lenkosi mate noma ke injongo taNkulunkulu, ngoba ngeke ukhone ukufeza injongo yaNkulunkulu mangabe usengakhoni ku-overcome insandvo yenyama egameni lika Jesu Kristu. Ngicela mbukele ekhaya sibona livesi egameni lika Jesu Kristu encwadzini yebaseRoma chapter number 8 sitawuqala verse number 12 egameni lenkosi lifundzeka kanje. Ngakho-ke bazalwane, asisekho sidzingo sekuthi siphile ngokwemvelo yenyama yethu leyo nakele, ngoba niphila ngenyama nitawufa, kodwa nangabe nibulala imisebenzi yenyama ngamoya nitawuphila egameni lika Jesu Kristu. 14 athi labo labaholwa ngumoya waNkulunkulu bangemadvodzana aNkulunkulu, ngoba anemukelanga umoya wobugcili wekuthi niwine sabe, kodwa nemukela moya losenda emadvodzana. Sikhulume ngaye ukuthi sithi babe wami egameni lika Jesu Kristu. Mbukele ekhaya lapho la ukhona ngizinasekuseni egameni lika Jesu, angingene sikhuthatane, angingene sibonisane, angingene si-advisane egameni lika Jesu Kristu. Ulomnyeke lapha ekhaya uthi yini lenyama lakhuluma ngayo umprofeti, yini lenyama umprofeti lakhuluma ngayo egameni lika Jesu Kristu. Inyama mbukele ekhaya ntotonke letinto letingamdumisi uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Lo myeke uva ngikhuluma ngenyama cabanga ukuthi ngikhuluma ngalo mtimba wakhe, kepha manje mangikhuluma ngenyama ngikhuluma ngato tonke letinto letingamdumisi uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Noma ngabe yini ke manje lokwentako lokungamdumisi uNkulunkulu, lokho kuyimisebenzi yenyama egameni lika Jesu Kristu. Angeke ukhone kufeza injongo yaNkulunkulu mangabe ukontrolwa inyama yakho egameni lika Jesu Kristu. Ngosi yami mbukele ekhaya la ukhona sidla lapha semukela moya waNkulunkulu lophila kithi egameni lika Jesu Kristu. Lo moya waNkulunkulu nguye kanye losipha emandla ekunqoba sono egameni lika Jesu. Ngekwendalo yethu, ngekwendalo yemuntu, umuntu wadalwa esonweni. Sono yinto umuntu ngekwendalo yakhe laphila iso egameni lenkosi, kepha once wakholwa, once wasitakala, once wasinziswa, wamukela Jesu kuthi inkosi nemsinzisi wempilo yakho, lo moya waNkulunkulu ubese ungena phakathi kwakho. Uthi ungangena awudingi ngena kuphela bese uyaphila egameni lika Jesu. Lo mbhalo eBhayibheli lapha uthi manihamba ngengane wenyama usho amagama uthi nitakufa egameni lika Jesu. Athi umbhali weBhayibheli omnyathi ngoba umphumela wesono kufa egameni lika Jesu Kristu. Singabona abantu ngephandle bayafa, bayabhubha etholeni tabo benasono, badla sono ungathi iqinisile basidla ngefork and knife egameni lenkosi. Leli Bhayibheli
lithi umphumela wesono kufa egameni lenkosi, and awusoze wakhona ku-overcome sono ngaphandle kwamoya waNkulunkulu. Awusoze wakhona ku-overcome inkanuko yenyama until wena wathi ukuthi inyama yami angifuni ngibuse, kepha lo moya waNkulunkulu lo phakathi kwami ngifuna ubuse na inyama egameni likaJesu Kristu. Ungathi lo moya lesawumukela lasinika wona uNkulunkulu ngendodana yakhe lenguJesu Kristu, ubese uphila phakathi kwethu njengamakholwa. Lo moya waNkulunkulu bese usiphe amandla ekuovercome sono egameni likaJesu Kristu. Angeke ukhona ekuovercome sono ngaphandle kwamoya waNkulunkulu. The same Spirit of God that is living within us sisipha namandla ukuthi Nkosi yami sikhona ukuqhubeka sikholwa Timothy khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngoba lapha bathi makholwa ikhala khona khona, we are not expected to live according to the desire of our flesh egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngoba masiphila ngenyama sitakufa egameni likaJesu Kristu, kepha masiphila ngamoya waNkulunkulu sitawuphila in the mighty name of Jesus Christ. La ukhona khona mbukele ekhaya ngisho amagama ngithi uyawudinga lo moya waNkulunkulu ukuthi uphile phakathi kwakho kuze ukhone ku-overcome inkanuko yenyama. Inkanuko yenyama nginayi ngilokugwadla egameni lenkosi, ngilomona, ngilokuhleba, ngilamavundlo, ngilokwenta yonke into lengamdumisi uNkulunkulu. Mbukele ekhaya uyadibuta uthi onke amalanga ngiphamisa isandla ngithi ngiyamthanda Jesu, ngiyafuna ukukholwa, kepha emva kwamavili amabili sophinze uwile egameni lenkosi awusakholwa. Uyadibuta konakelephi ngami? Indzaba ithi wena uthema umukela Jesu wangasamukeli moya waNkulunkulu ukuthi uphile phakathi kwakho, ngoba ngulo moya waNkulunkulu lokunikete amandla eqoba sono egameni likaJesu waseNazaretha. Ngithi angikhulume mbukele ekhaya Nkosi yami, lo moya waNkulunkulu ngokanye lo sembulema revelations nanokutawenteka egameni lenkosi. Ngokanye lo moya waNkulunkulu lo wenda ukuthi la kuthiwa khona kuphunywa khona thina siyaphuma egameni lenkosi. Ngokanye lo moya waNkulunkulu la sebagiva apha nabanye bathi ayikhona ngiyagiva apha ngoba ngifungathi impilo seyingehlulile. Lo moya waNkulunkulu loyo lo sipha lamandla eqhubeka indlela singayiboni egameni likaJesu Kristu. Lo moya wasimakaze ngokanye nalo nika Jobe phela emandla lakhona khona sebathi thuka lo uNkulunkulu wakho kube kanye bese uyafa, kepha lo moya wasimakaze bewuphila phakathi kuJobe ngiyokanye lo waqhubeka wamnika amandla nesibinzi sekubafeyisa ukuthi noma kunje ngiyaqhubeka imkhonto uNkulunkulu. Usho amagama Jobe uthi ngiyafika nje ngiyahamba nje, bengakhuluma iJobe phese bekusho lo moya wasimakaze lo laphakathi kwakhe athi lo ngibhole iBhayibheli noma ngabe lo mtimba lo dokodo ubulawa, kepha sinesakhiwe ekhaya lesingakhiwanga ngetandla muntu egameni likaJesu Kristu. Lo moya wasimakaze awulangadeleli kuphila kule Lazarus emhlaba. Lo moya wasimakaze awulangadeleli kuTamasa emhlabeni, kepha lo moya wasimakaze ulangatela sakhiwo lesezulwini lesingakhiwanga ngetandla muntu egameni likaJesu Kristu. Ngathi lo moya wasimakaze ulangadelela umbuso lotako egameni likaJesu Kristu. Mbukele ekhaya ukhona khona, mbukela khona sisemhlabeni siyendlula, indlela ayipheleli la egameni likaJesu. Afunye umpholela iBhayibheli masingathi bekele umcebo wethu lapha emhlabeni, kepha siubeke ezulwini la khona khona ungeke wethiwe ngemasela ngathi nemivunya ngeke ikhone kuyeba egameni lenkosi. Mbukele ekhaya ngithi namhla egameni lenkosi imisebenzi yenyama isebaleni, nemisebenzi yenyama iletha kufa kumuntu egameni likaJesu. Angisho kunangisizi lapha ekhaya khona khona ngiyakubona dzadzewethu wakheke kahle, ngiyakubona uyabukeka, ngiyakubona uyathandza, ngiyakubona futhi bayakusoma nekusoma egameni lenkosi. Kepha ngithanga utshele indzaba ngithi le nyama leyo iyawusala emhlabeni, kepha lo moya waNkulunkulu phakathi kwakho nangilohla khuluma amagama athi ungakwenti lokhu, ungakwenti uqhubeke ukwente wena. Lo moya loyo utawumelana nawe kusasa egameni likaJesu Kristu. Ngithi master ukwathi overcome inkanuko yenyama, sitawukwati ukuthi moya waNkulunkulu asibuse lapho lakhona khona ekhaya. Mbukele ekhaya angikwati kuphela khona khona mbukela khona manje uyawudinga moya waNkulunkulu kube ubuse egameni likaJesu Kristu.
kulomndeni wakho nakulofako so uhambe tinyanga uhamba tindumba kulungilutho uyawudinga moya wasimakathe lotakulawula egameni leNkosi mbukele ekhaya ngithi ngisho kumqoka bekuthi simthole moya kaNkulunkulu egameni leNkosi bese ngikhuleka nawe namhlekuseni egameni lika Jesu Kristu moya kaNkulunkulu moya kaJehova nangimbukele ekhaya ngiyamkhulekela egameni lika Jesu Kristu ngiyathi ukuthi lo mhlaba lo unetinto tawo and dimnandi siyaenjoyeka nangombukele ekhaya safuna kugwema nothi emhlaba mphe amandla umphe isibinzi ngiyathi ukuthi amandla ekwenya konke lokhu uthola kuwe moNgcwele msithe umphakamise wendele buhle begama la Jesu Kristu amen and amen mbukeli ekhaya ngomprofeti wakho lomhlele emadimoni utafuna kukhona nathi ngama Sundays sikhona embekelweni spiritual life njalo ngesonto from 10:30 exent till late utafuna mhlambe ukumbona umprofeti for 1-on-1 ukhona njalo ngalesithathu nemgcibelo from 11 exent till late kanti afuna kumshayela umprofeti ukhona njalo nje enombrento yakhe MTN uthi 7635 7474 kanike sasibapha lapha uthi 79499106 mbole khala khona ngithi wangathi inkosi yemusa ingakubusisa ikuphe amandla usakhona ukuthi uthi I'm rising up against the flesh in the mighty name of Jesus Christ. May God bless you ekhaya. I love you. Amen.